Yes, ndagushuje kandi nkwifurije ikaze we mukunzi wacu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye. Biraterwa n'ingengabihe yaho udukurikira uherereye, nyaboneka nta kindi wowe usabwa uretse kureba ahantu handitse ijambo subscribe ukagenda urikandaho, ubundi tukajya tubana hano gatanu kuri gatanu hano mu makuru yacu abagiye agezweho, amakuru yihuta kandi agezweho maginga ya ngaya, dore ko ubu hano mu gihugu cy'u Rwanda urugomo rukomeje kugenda rwiyongera ku bwinshi. Ni nyuma yaho haje kugenda hagaragara video y'umwe mu bakobwa hano mu mujyi wa Kigali wazaga ko bagenda atemwa kuri Wambonye. Abagabo bose bakaba bamaze kuba bagenda batabwa muri yombi. Turaza kuba tugenda tugaruka kuri iyi nkuru, dore ko polisi imaze kugenda inaberekana igize byinshi igenda itangaza. Ariko reka nyaboneka mbanze nyarukire ku nkuru yindi na abanyerondo. Ni video yo mu mujyi wa Kigali yakomeje kugenda ikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga y'urugomo rwaje kuba rugenda rukorerwa abanyerondo baje kugenda bakubitwa ivumbi riratumuka. Mu gitondo saa moya kuri uyu wa gatanu, umunyerondo yakubiswe n'abakekwaho ibikorwa bihungabanya umutekano birimo urugomo n'ubujura hano mu mujyi wa Kigali. Ibi bikaba byarabereye mu kagari ka Nyakabanda mu murenge wa Niboyi muri Kicukiro ahazwi nka Sonatibe, uruhande rwahahoze kaminuza ya UTB yaje kuba agenda yimukira ku Irebero. Muri aya masaha ya mu gitondo imodoka y'irondo yahageze irimo umusore bivugwa ko yari yafatanywe ibyuma bagurisha ku biro bishobora kuba byakuwe ahantu ari kumwe n'abanyerondo babiri inyuma mu modoka y'umushoferi wari uyitwaye. Mu gihe iyo modoka yari ihageze, uwo musore agiye kubereka aho yabikuye, imodoka y'irondo yahise isagarirwa n'abandi basore bari barangajwe imbere n'ugaragara nk'aho ari we mukuru muri abo bantu. Uyu musore akaba yari yambaye ishati y'umukara irimo utubara tw'umweru. Wa musore bamwambura abanyerondo ndetse nabo babatera ubwoba, bababwira ko babagirira nabi nibashaka kubarwanya cyane. Mu gihe abo basore bashakaga gukuramo n'ibyo byuma mu modoka, abanyerondo bagerageje kubakumira uwari uyitwaye ayakije ngo ahave ahungishe imodoka. Uwo musore muri bo ahita akurura umwe mu banyerondo amutura hasi. Uyu waje kugenda akubitwa hasi bamumanukiraho bamumanukana munsi y'umuhanda, ari naho bamukubitiye bifashije inkoni bamwambuye, ndetse wa musore bari bafashe wari mu modoka aragenda azana umuhini ukoze mu cyuma arawifashisha akubita uyu munyerondo, bigaragara ko yasagariwe cyane. Bamwe mu baturage bari aho bavuga ko batatabaye kuko batinya ko abo basore nabo babagirira nabi, kuko basanzwe bazwi muri ako gace ko ari abanyarugomo, ngo bahora bafatwa bakajya kugororwa ariko bagaruka bagasubira muri ibi bikorwa bibi. Aba kandi bakaba banakeka ko uwo musore yazanye abo banyerondo muri ako gace ababeshya, ahubwo ari ukugira ngo ahasange bagenzi be bamutabare. Inzego z'umutekano nyuma zaje gukurikirana iby'urwo rugomo zitangira gushakisha abarukoze kugira ngo bahamwe. Iyi ni video y'umunyerondo wakubiswe rero, yakomeje kuba igenda ikwirakwira ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ni mu gihe kandi navuga ko k'uyu munsi mbere ya polisi yari iriho igenda yerekana abagabo batatu baje kuba bagenda bagaragara muri video bari kugenda batema umukobwa hano mu mujyi wa Kigali. Video ubona ko ibabaje cyane kandi ni na video yaje kuba igenda ishengura imitima
y'abanyarwanda muri rusange, dore ko uyu mukobwa nawe ku munsi w'ejo mu kiganiro yaje kuba agenda agirana na 3D TV yazaga kuba agenda agaruka ku rugomo yaje kuba agenda akorerwa. Ngira ngo ni video yazaga kuba igenda icaracara aho inzego z'ubuyobozi zaje guta muri yombi aba bose, cyane cyane polisi y'u Rwanda yagaragaje ko yataye muri yombi abasore babiri biyongera ku wundi umwe bagaragaye mu mashusho batema umuturage mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali bakoresheje umuhoro. Ibi yabitangaje mu ijoro ryo ku itariki ya 12 Nzeri umwaka wa 2025, ariko mu kanya gashize nibwo yari iriho igenda iberekana nyuma y'uko mu masaha ya mu gitondo yari yataye muri yombi umwe muri abo basore bagaragaye bakomeretsa uyu mukobwa. Polisi y'u Rwanda yagize iti turabamenyesha ko abantu babiri bari basigaye mu bagaragaye mu mashusho bakorera igikorwa cy'ubugome umuturage wo mu kagari ka Rwampara bose bafashwe. Abatimye uyu mukobwa n'ababikoze mu kagari ka Rwampara ku itariki ya 11 nibwo haje kuba hagenda hagaragara iyi video y'aba bakobwa cyangwa se y'aba bantu b'inkozi z'ibibi baje kuba bagenda bagaragara bari kugenda batema uyu mukobwa nkuko yazaga kuba agenda abigarukaho. So navuga ni rero ni ibikorwa bikomeje kuba bigenda biba hano mu mujyi wa Kigali by'urugomo, ari nako polisi igenda itangaza yuko igihe icyo ari cyo cyose uzagenda afatirwa muri ibi bikorwa itazigera imwihanganira namba, kandi ikanerekana yuko uwo ari we wese aho yaba ari hose azafatwa kandi azabihanirwa nk'uko polisi y'u Rwanda ikomeza kuba igenda inabishishikariza, ndetse ikaba inashishikariza abaturage gutangira amakuru ku gihe. Ni mu gihe kandi ubona ko ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeza kuba bigenda bifata indi ntera hano mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko bigenda bigaragara umunsi ku wundi. Reka nyaboneka mvuge ni mbere ugeze hano ureba hano handitse ijambo subscribe ugenda urikandaho, ubundi tujye tubana hano 5 kuri 5 makuru yacu abagiye agezweho, dore ko aba ari amakuru menshi cyane. Turaza kuba tugenda tugaruka no ku nkuru y'umuturage wa Nyagatare waje kuba agenda yica umugore wiwe arangije ahita amutera icyuma mu gitsina cye. Ni ubugome rero ubona bw'indengakamere bw'uyu muturage akomeje kuba agenda agaragaza, cyane cyane waha muri Nyagatare, dore ko hano muri Nyagatare naho urugomo rukomeje kuba rugenda ruba rwishi cyane.